Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location at the Free Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati Dani da ye kasa ede efa eye ensa enome ho ye bo ho dewuro se eni kwansa wono monsa abrawutwi ka ne won kɔ ne besan se etimi di nupa dodo na ekokopiemu ewo eye asamando abrawo mo ebre enya enso ye na susu abusiafo kame akwakoye se de wo bo a dani da ye bo ne ensem a dani da ye kano enya de se ekɔ nipa dodo na etirimu anase wo mo efa ede ye asimbia ema eye eboa wo mo ankasa ehun ene sen na dey am no wo kasa ediem ye 32-year-old drunk driver bi abo akwada wedi infishia enkon ama se me no wo kasa wato nananom ewo ensero na wo sem bi esiye ewo swame runabout wonom na abusuafo akwada ne din bebeto adwa se Seidi Waturi ai woni ne papa ne din ede Mr. Lahassan Waturi ena chese womo efri north wale ede ebebe piemu ewo swame runabout honum na ebra womo bebedru ye no emu na chese papa no esuma ne ba be meyi se wonko shop wo womo na chese wonko pe mosquito coil emfa embra no womo ntimi so because entontom no womo entimi enye den enda na eno na nam so ma akwada yi se onim wakosuku onim se yesi se opese wuntwa kwam okokogina zebra crossing honum na chese wodi de etwa ekwam na wo susu watimi akwakọ di ujuma se ne fata no ne sa ne de ka bia entimi embo nti sa ade no eda akwada Seidi Waturi etirimu ema ebra ne papa esuma no runabout no no ne zebra crossing na hom okokogina no ma na chese wo hwe se kasa eba no sebio manimu a wo mo behu no se megina bia ye wo se mitwam to mbema me kwan ama matimi etwamo enti driver ni awodi kan ehu se akwada yi egina no ma chese pavement no side no ma wo hwe se wo mo begina no watimi etwamu no ena wogina ye ede ema akwada no na wogina de ma akwada no wo hwe se de odi na chie no nsoso no ebetimi aye de egina because wo nam ye kwantempo so bo timi hu pa se driver ni bi agina ede ama no so na motor bi de etwam anaso obi foforo bent no make sure say de be nke kwem beda ho kama ede ama brantie yi na akwada yi a wedi fishia enkuru na watimi etwam se ne se abra kwanhia bia ensi enti sikanka agina ewo akire wo bi nim ye de efri eba chese ka ba ko a ono Toyota ka yi ebieyi chese ono susu mrika tenta wodie na chese ba na adwum mpo se baabi a wo no wo keka aba runabout inte wo se wonye den won bre ni mrika no ase kakra da bi ene chese wo di hwihwi nti wo bra wo ben wo hu se other two cars no agina ewo no na won pese anase won onye na adwun se nkwanhia opese obobo wo mo menkwanhia ese ni enti onye na adwun se okay ekwan na eda nchen no ene na mamen pai emfa honum se na woni se mienu na agina for a purpose said de be yanka kwada no ebetimi etwam ti ebra kwada no ye de odika no man go ahead so wotimi twa kwan no mo ekọ no eno na Toyota car inso free he ena answer driver wa brom na what this speed nti na chese wotia so ba bia enye ye wotia so ba bia chese enko ena chese no ane se pew wode ebo akwada yi na eyewitness ana wogina ho echema se de ka yi bo akwada yi na to akwada yi na de ne be hwe form enya de se akwada yi kan agi ampo ena chese to wode eto a nananom ewo ensie edo na ne bra ka no ekokopem akwada na esa no wie na dive yenso so kokobo po obi mu ewo enchen honum na ho ena timamufu ewo ho dimrika eba bebe hwe na behwe ene wo so wo mbro driver na dead obi a wa bro na se bro no ene ejai wo bro no na posifo ene twitwa ede eje no a chese wotimi free emu efiye no mudi no kokopie mu ewo swame ayaresa bia se
ono nso so eje eye ayarese na ni so ebetete no na emra no etimi ene no edi no sene ese na efatam no ka say the posifo bo eye abrante no ho ban pan eye because temamufo nani abre pan se na ni so tete no pa de ne ebro pa de wo ba bu ni bintu wo so ebo eye ho ban se de ye mob action no enye de enko eye eso na ebusuafo ensem we bebeto edwa no na ma ye adwen no mu aye kesne ne dodo na ede wo mo ensem to edwa se ada bi o papa wo ne wo ba akọ baabi ana wo no obafiri baabi aba wo suma akwada enye se ebia ye modan ye chi be mienu miense bi na waka se wo suma akwada se won konkoto de wo wonim se runabout akwada no betwam akọ retail shop na akwakoto ade kro na ede aba enti papa no brebe nko na wa bre to that extent na ubeja wo 9-year-old son se wo no nkwankwankotwa eye ekoni mabra wo bia enso eye nsa kwan aya na awofo binum eja wo moma ejeje mu no eno enenam so amadodo na ekase we papa no wo no ena amakwan amasa ato renche we aye den ato eye ne ban because anka call de kawampu sore ena wusimo pampampan na wutwa kwenu na okokoto eba na nka mfunso ben ena eye de ewo hu because eyewitness na ama ye hu se akwada ne de wo yusu ni nyansam se de be yusu eye zebra cross na odi etwem na nso so wo bi a wabro nam ne baabie a chese ono de chese ni gie ne eyi ntino wode eye na esan ababa besan na dodo na nso ekasem sensei no obi asori a na wo twika obi yesi chese or under the influence of alcohol krampuna na or drive enwo be hia pan se apostle be ma o mani ada eye ehonu no mu njinjina eye vantage point a wo bi etwika na wo nipa ne se nipa we wano monsam ehon na ntempa na mama nipa ne nyeden empacking jina baby eni kwanse mama no to eye akwanto ni so because unnim de obekwakwakwa de aba anase echire asem ebefiri mu ede aba ena wo nipa da se ni no so a wonimu se ebia wo kọ club o kọ party ensebu obenum bia wo bebo no wo de ene se wo so be pe obi a wo be drive o na mo men hwe se wa wo be drive se wonim se wo betinya drive they are fine na ne wa wo de aba ba wo hwe na ebro na wa bro no so high se wontimi control wo ho on some issues and access some aspect na wo so why de what we ye wo ho afu because of wo negligence nti na enu nti ne ebe ma wo bi akwakwakwoto eye ohaw mu anase esan emu na ebusuafo ara ho se me free eye so me runabout ede eba enu no won so adwen trefa ensem no eho no fabra ebebetu edwa otumagin age your comment section like the videos not share on all the social media platforms as media ene ekia sikapa makram Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. We say about equipment apapa. A church for our quadruple ewadisium. Any air conditioned room there. About media law, advertising, camera handling, and marketing there. And you're not a location at the coffee pipe junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anda ada ma na me mo bi nkasa me frama wankasa frɛ na beti